Habibi, welcome to Kyrgyzstan. Assalamu alaikum dostlar, biz Gelsuga болгон саякатыбыз жөнүндө алдыда айтып беребиз. Канча сом кетирип барып келдик, кандай жерлерге бардык, алдыда кызыктын баары болот. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Алгач өзүмдү боп кеткен туристтердей сезип алып, анан жолго даярдадым. Жаңы бут кийим алып, кыскасы айтор, алдыда кызыктын баары болот. Биз менен бирге болуңуздар. Биз азыр деген Наполовкага келип, машинаганын үстүнө дөңгөлөктөрдү коюп, Gelsuda жол жаман экен дейт. Ошо даярдап атабыз. Мында багаж. Камераны чуть ближе сделай, да қойсын. Мұрт кендері даң десе, сәлем ал. Байкем ол жақта деген бир окуя болуп турду. Кыз көйлөкчөн дегенчи. Тоз беле? Кыскасы апамдын каттамасынан токтоп, курсакты тойгузуп, аман эсен ат башыга келип алганбыз. Анан эртең менен эрте туруп, Арузатка өз белектерибизди бергидик. Арузат бул ким десеңиздер, бул өзгөчө кыз. Буга чейин биз ал жөнүндө видеолор тартканбыз. Кыскасы айтор, ал болсо бизди өзү сүрөткө тартыптыр. Алдыда көрө аласыздар аны. Талада. Анан шаркыратмам. Ana şaripler uçup baratkanlar. Anan açkim, mamalak. Nereye mamalak degeli? Men özümden ele mamalak. Oylesini kanını? Burada maşina yolda getip baratkan. Kaç gibi şey? Burada en çımçık. Aa, uyasınlar ki. Şöyle. Hep kız nasıl gibi? Bu Radukan. Anam burada yani. Yojuk. Almanın apartman kendi. Alman. Son kendi. Ne. Anam biz. Kaç giga. Ne ken bunu? Ya men de kız kılıp koysun ya bunu. Ya. Git kede. Привет, весь. Salam aleyküm. Ақсайға сұрдасы ба екен? Бұрыс Ақсайға келді тоз. Башқаны айынланш. Ақсайдан кейін қайқа? Ақсайдан кейін ғайры башқа айынды. Келсу. Ақсайдан келсу оралыз. Келсу қораран Ақсай қорасы. Пока-пока. Вариант А. Несінде автоп. Ошол туугандар анан машина бузулуп, бизге ар кандай адамдар келип, өздөрүнүн жардамдарын көрсөтүп, өздөрүнүн кеңештерин берип жатышты. Мен нерс болгондо курсакка чыгып мындай өлө биресе жем келип да. Сыргак мо тырма калат кетем. Нерс болсо сен муну чыгарма брат атаган. Машина бузулду. Сыргак нерв. Тырманы алат койду. Айшин дрифт çalı verdin mi? Gutun su alatmay be. Айски канки давай. Söyleyeyim be. Нет никак. Топтоп катты. Сиз кетеби? Айылсың место. Городскойда. Дерта баштоо кетип атат, биз жөө өтөйт, качан жетиш керек.
Машина накат менен кетип атат, Канча километрден бери накат менен кетип атат. Сейитке? Паруслов. Жакшы. Буюрса Келсуга саякатыбыз аябай жакшы болду. Кайра келебиз. Кайра келебиз Келсуга. Айтпадым эле, жана сен биринчи сурабадың эле туурабы? Кайра барабыз деп. Аксайга деп. Аксайдан эчти, мен кайра кайында дедим эле. Тиме. Подожди. Башка жакка Андар. Артка кайтпагыла. Аж баары калбасы дейсте койдук. Докторский же капчон деме деппи? Лучше капчон дейчи пока что. Мына машинаны түз керек болуп калды. Шефти артка салып алып, биз түртүп баратабыз. Энди жылы жакшы жерге барайык, сомодо доор бербегенде. Кайрадан лидер болом деп. Жакшы. Қанша? Bir sıra sürüp çıkayım diye çık böyle. Kanca aynen kaç. Aldın saklıyorsun. Var hatta kıska kendini. Gaz бар да. Ошон үчүн газ. Ne oldu bayge? Свеча Çıktı. Свечаларды алмаштырып. Sol söz. Акыры чыгардык, Çıkardım. Могу вообще. Saat kaç oldu hazır? 11, 14, 10. 11.38 degende buzulganбыз да. Жакында арадан 3 саат өтөт. Тырмактар кабай калды. Мен алдырбасам дотон өзүм. Var var. İçinde var mı? Келер атайын немеден келаттыр. Тоодон келат. Мал алып келаттыр. Топ. Кыргыздын бейли. Машина бусулуп 2,5 сааттан бери. Уже дегилар билбей калса эткечи. Ye. Maç dongdulgan tat ye. Gaz. Что там? Qancha oldu aytayım baki? 1200 oldu. Biz maçtan oңдодук буюрса. Акыры жолго чыктык. Азыр биз дронду учуралы деген ойдо отурабыз. Сыгак дронду кетире кетет. Настройка арабыз. Парслов. Жакшы бар. Башка машина отурабыз. Буюрса Келсуга сөзсүз барабыз бүгүн. Келсүжү. Сүйлөп коюн. Дрон неге учурган атасың? Drondu tete kozuklar tartışıyor uçuran. Boy. Biz çözüp Автомоторс. You know, I know you're making up the truth. Why can't I go before I lose my cool? I love you even if it's difficult.
Экинчи приключение. Дөңгөлөк жар. Баштамастырабыз. Малай сон. Серікбек айтпай ешқандай болды малай. Сон малай сон 2 киши дөңгөлөк жарым отыр. Қаралашы мында қозықта. Кино екен бе ағай, е? Кино Wanna be better than I was before, but I can't do it if we don't mature. Not angry anymore, just a little bit let down. I love the way you look me in the eyes when you joke up but can't apologize, 'cause you are too afraid to hurt your pride. I guess you were just so misunderstood. You know I'm never truly gone for good. If I could look inside your brain, I would. You know I would. Tanıdın mı? Tanıdım. Dur çıkaya getirelim. Şişelim. Yok benden bir yaş oldu da. İyi. Tamam niye oturdun bir yakta ya? Niye işledin? Yakta ben attım. Atın gizlesin mi? Doğru. Şimdi hatta kızım. Bizge bekerle öğresin mi? Bekayken bak. Ya. Ana ne? Kaçan çalışsın? Sürüyorsun. Ya. Kuşları göre geliyor tamam mı? Doğru. Göğület. Kaçadan geliyor? 50. 50'de geliyor be. 20, 30, 40. Yaşlı. Erten 80 git. Erten 80 gelet. Sen ne kılıç deysin bu yakta? Yakta at alıp gel. At alıp gelip? At tokup veresin. Git nere alırken takıt. Hanıma peşte. Sen mingişip kalıp barasın mı gel suğa çiğin? Yok bekayken. Sen bakıp barbaysın mı? Hava. Bir at kançı zonlu mu? Min. Minden be. Gekayken kaydan anayı? Өйдө кетейин кетип калышы мүмкүн ала. Мына туугандар биз я Жыргал юрт кемп дегенге келдик. Сырга кандай экен? Биринчи жолу келдиң да сен дагы. Биринчи жолу келдик. Бизден бул шопур болчу. Ана жолдон келет, эмне болду ошо айтып кой кыскача. Кыскача машина бир нерсе болдучу. Ана кайра от алды бирок. Ана айдап келгенден коркуп чыдап койдук да. Койдук э? Бизге кеткенден коркуп э? Айдап келербекчи просто баягыда антенна жок экен да ошон үчүн эле чыдап койдук да. Эмне экен байке? Сонкene. Вообще-то видеосъемка запрещена. Вообще? Түн эле видео. Мына туугандар, Ак Сай жайлоосунда күн чыгып баштады, жана жамгыр жаап эле. Асан Үсен да чыгып калды. Эмне экен байке? Керемет. Эмне экен сыяк? Эмне сонун жеркен. Келгиле барыңыздар. Не кемек болsun diye. Dostlar mına Aksay жайлоосундабыз. Керемет жерлер, керемет эс алуу башталды. Жамгырдан кийин мына Асан Үсен радуга чыкты. Айтор азыр биз Жыргалда жүрөбүз. Бул жакта атактуу Геки деген майга бар экен. Ат мингизип гид кызматын кылган. Биздин артыбызда турган Келсу ошол жакта. Мына Келсу карабыз. Силерге саякат чыгып атабыз. Абдан. Мына. Видео записывай. Мына топ кеткен да. Бул атактуу Гейко экен үй. Биздин машинабыз калып, экинчи машина алып келген. Машинаны биз 8 миңге жалдап келдик. Башка аңлайынан бери. Келла. Кой TV тындай койду. Дрон бегип берей дейсиң. Hayda be. Onday ya.
Сен эле экен жоокөсү өзү таап келген. Акуу ушту кайда койдум. Чынбы же чынбы? Улут кадап коюшту. Ай чыкты. Ай көрүп атам. Иә. Не oldu? Айтчы, братан, көтөрүп чыгып коюңчу. Штабда коем. Айт. Эметип кой. Талас ысык көл. Биринчи раунд башталды. Бирок Майке жома кеткен, абайламын. Жома бул деп поддельныйда жүрүндү телефонда да. Ол жыргал. Йоткенкен, кухняскен. Кандай экен? Сонукен айдым, жакшы жер экен. Каримат тишин солго чыгырбайсың анда. Солго? Көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Уландысы бар.